Meghalaya akan penelut saar pesau klur larakan North East United FC kawan bandai kai Hasilong ya ke Indian Super League arjar pendraw arjar penyo kublai piki parlok persetenar ban page bad ban kersan nak por subhaban share bad like bad subscribe ke channel ke sarkar Meghalaya klai soy ya ke sekolar balai snem bad ke North East United FC ke kanhun lek kai jong ke Indian Super League hakapakan penelut di kepisah jong jelah hadu arp sauklur adakan North East United FC kawan ban lekai Hasilong ya ke Indian Super League arjar pendraw arjar penyo namarkan lekai hadu prasin kijing lekai ke North East United FC ha Indian Super League kena kijing ite kebalai stoy hapedeng ke Directorate of Sport Young Affair ketenat jengok kai pertai bat ke North East United FC kalong ban penroy ya kisap kipong kipedang mi ban Aiman Sim ya kijing sim benta jong kistamla lembag program baper balabu erti bat kijing temu bala penelong dak imlang salang hapok kana kijing penbej kiselong sacisin kan yo ban penelong kijing lekai bak bahaklidu jong ka Indian Super League namarkan North East United FC kahaban lekai South League kijing lekai halaying hakan kestamoy banwan nalor kijing lekai jong ke Indian Super League kijing trailang berkijing temu ban penroy ke football laduk kijing hikai berkijakai kenduk yakin kersan bat kijing persngutu yaki pajba kijing temu laong gehat sarkar lalong bantau ke rukom lekai football ke banak kaban kentiu kijing long renti berkijing trailang berstamla jong gejala Meghalaya ban pensuk kijing yo ijngai ketenat jengok kai pertai kan nok senyang kumbas tan klur man la usnem cikene project kan bakal di SYE kan mang arlai sau klur man la usnem ke North East United FC harengkat utrai jong klub Ujon Abraham kini simta ru haki program sabar bat kijing pentena pajba kibat temu ban Aiman Sim ya kibat teng ban wan jong ki nongel kai football jong gejala Meghalaya ya kena kijing itak kular la soy tiknada u director ketenat tourism umba BL bakentin ba asisten director ketenat lekai upaya biwar nong pri bat nong mikmat jong ke North East United FC urohit thorap ke Meghalaya tourism kedai lupa kanong kersan bakmat jong kena klub North East United FC ban lekai haka Indian Super League pat kala kersan keto kene snem menta house nem balade kustorkar Meghalaya kala soy kijing ite bat ke North East United nak menta ketika klub pantau kijing aji kai kistamla ke jala Meghalaya hagal liang football kublai si pun babila pendut puar ke channel jenga pat ngisi sim pada gawe per video